kanang tao nga hapit na mamatay magkanam og kalawom ang tingog. So ako na laning dawaton nga murag dol-dol na gini mamatay. Unya nindot man sa nang gisulti ni Kristo nga basta maayo na mo binuhatan matay man tuod pero mo banhaw pagbalik aron magpuyo sa kinabuhing dayon. Nya kadto kunong bati og binuhatan iyawan-on og binuhatan mabanhaw aron silutan. Sige, lingiyay mong tupad. Ingnaw sa maron imong binuhatan bati yawanon o Diyos nun. O na, mabitang naingon ko nga daghan kay diha nga nindot og tingog wa mapagaw pero gigamit sa pagpanglibab, gigamit sa pagpangasaba, gigamit sa pagpangaway, gigamit sa pagdaot sa ilang isig katao. O nang ako pasalamat sa Ginoo nga ang akong tingog kasagaran gigamit sa pagsangyaw sa maayong balita. Mauning napagaw kay way hunong-hunong ang mga appointments siging recollection. Nya karon ra bang adlaw na ako'y duha ka recollections. Ambot di ba kani makancel? Di man makaya ang tingog. Sunan ka magsulti ko gikan alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Sa inyong paminaw na pa ni ikabuga na patyono na ni niya. Pasalamat sa Ginoo nga ang akong tingog nga katong nindot-nindot pa paminaw nagamit sa pagpamaligya og slots. Kani murag lisod aning baligya gamay para mataghalin. Tatong halin dire ang atong SBF na natay halin nga 10,667 slots. Ato lang yapong pakpakan. Okay kayo. Niya ang atong JPHJ na tag 100 per slot para sa atong fiesta na natay halin nga 4,915 ka slots. Pakpakya po. Ako lang ining tiwason nga kung tingog aron makapalit yung slots. Nyagwa na dyan ko'y tingog, magsinyas-sinyas na lang ko kanaan, no? Ang sama na, slots lang yapo, no? Ay na lang na, ato gining gamiton kay mamatay man kitang tanan. Matod pas Ginoo, diri sa unang pagbasa, bisan ang inahan nga malimot sa iyang anak nga masuso, ang Ginoo dili gyud malimot kanato. Una kining ato mga buhat di gini kalimtan sa Ginoo. Og dautan iya ginang i-record, og maayo iya sad nang i-record. Kinsa ninyo dinhi nga mga asawa nga makasiguro nga ang inyong gibuhat sa inyong bana maayo, taas ang kamot. Wa mo'y siguro. At least na itulo kanang inyong mga bana, mga asawa, maunay unang sukdanan kung maayo ba mo binuhatan. Kisa sa dinhi nga mga bana nga makasiguro yun nang iyang ibuhat siyang asawa maayo. Tas kamot. Mga yawan-on giday mong tanan. So pagbago na mo. Pagbago. Kinsa ninyo din nga parishioners nga makaingon mo ang akong gibuhat para sa simbahan maayo. Tas kamot. Maayo. Okay. Siguro ko na malit yung mong slots. Pero sige lang mong simba din sige simba, sige pangayo, pero di gin mo muhatag, patay mo diya.
mao na ang maayong buhat mao ni ang mga buhat sa amahan. Nya matud pa ni Hesus, ang anak magsunod ra gid na sa buhat sa amahan. Ang tinuod nga anak magsunod sa buhat sa amahan. Nya si Hesus isip anak sa Dios, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga model, isip tao, isip ang magsasangyaw sa kaluwasan. So kita sad musunod tas gibuhat ni Hesus, kay si Hesus tao nga tinuod sama nato o nagpakita unsay angay buhaton sa tao. Ganiha di ta ko gustong manaog. Ako tatong pukawon si Father Arnel atong akong assistant si pamisahon. Inako si Kristo dito sa krus hapitwa na nitingog lang yapon. 7 last words na lang ang iyang nabuhat, pero nitingog yun siya. Una karon bisag hapit na ko ay tingog, mutingog lang yun ko. Kaya pa may gamay, dinilang ko kutok. Sige na.